verse number 8, ngithi kini noma engazakuvuka amnike ngokuba ayimhlobo wakhe, nokho ngenxa yokukhombisisa kwakhe uyakuvuka amnike konke akudingayo. Le topic le yobuhlobo is very important. Even though ngeke avuka amnike nge-relationship, the other reason why we do lama prayers ekholweni kwakho nje makuthiwa akukhulekwe, as umzalwane, there has to be one thing uNkulunkulu has to answer, aphikisane ne-gravity, aphikisane ne-nature, aphikisane with everything. Akusiyona into encane i-relationship between umuntu osemhlabeni nomuntu osezulwini. It's not a small thing. And into egaxelisa abantu emhlabeni njamanje, as you see in other religions all over the place, is because everybody assumes ukuthi une relationship noNkulunkulu. Wonke umuntu nje wajoyina isonto noma wajoyina anything, ubhajethiswa lapho, wawekhanywa kuleyo whatever leyo group, automatically I believe ukuthi une relationship noNkulunkulu. And that's a very dangerous thing. Awukwazi ukuthi uvele assume nje ukuthi une relationship nomuntu ungenayo proof. And uma kwenziwa lemikhuleko nje, kufanele kube ne-evidence beyond i-religion, beyond ama-efforts, because ukuphenduka, you can have many reasons ukuphenduka. Maybe impilo yakho was in a corner, you wanted to make some resolutions. Baningi abantu abashintsha izinto uma uthola ukuthi njengoba uMed Ali nje awaphathwa kabi government yase-America wabesebuye seyisulumane. Baningi abantu abenza leyo nto, abantu abasanda kushona manje wepiano lo, Ibrahim, I think Abdul or something, because of apartheid washithi igama lakhe naye because elwa with this Christian westernized world wabe eseyibiza ngeSulumane. Baningi noma Mike Tyson. So kulula ukuthi ucabanga ukuthi wena uyakholwa kanti cha, wawukade nje emotionally in a bad place, then kwakhulunywa ngoJesu, whatever Christian faith yaba the closest thing to you. And uma ethi lo verse lithi noma ngeke amnike ngoba ewumngani, awukwazi ukuba nomngani ungekho sure ukuthi umngani. Umngani kufanele ukumteste nje ukuthi umngani. Umteste ungekho enkingeni. Uchest ukuthi mhla izinto zibheda ngempela lo muntu umngani. Yabo. So I remember ngisashumayela nje rough kakhulu ngemarriage and divorce, ngangijwayele ukuthi kubantu ukuthi inkosikazi nje next year kuzofuneka kuye kumsebenzi. I mean usho nisa date uthi nje yazi after 5 years ngizokuyekisa la edolobheni uhambe uyohlala nogogo emafarm. Lapho hayi ngoba uzoyenza lona, utest ukuthi uma kwenzeka kufika isimo esinjalo senishade nalo muntu, lo muntu akayishintsha yena abe ibhungezi athi angihlanyela. Because ubungani ufuna ukutest ukhona noma bukho yini. Umuntu ufuna ukumazi manje ukuthi mhla izinto ziyi-worse uyobehave kanjani. Umtshalo nje hayi no in 5 years uzoyeka la uhambe uyohlala emakhaya. Uma abe ebhoka manje uvela uthi hayi iphelele ngoba lo muntu uchaza ukuthi ubungani bomshado akanabo kahle, because umshado awazi lokwenzekalana. So it's the same thing. Ubungani uma lo mzalana akayanga kule ndoda ngoba nakuyi umakhelwane uye ngoba uyumngani, ungathola ukuthi imningi imizi ayidlula eyakule ndoda le.
because kunalento yokuthiwa umngani. Umuntu uma umngani wakho baningi abantu awuthola ukuthi bayihlobo nawe noma bakudial up speed dial yakho noma kodwa kuneyinkinga wazi ukuthi ngeke ngixoxele umuntu le nto idinga umngani. So ke into kaNkulunkulu injalo uthi so ke uma ethi ubungani kusho enye into lento leyo. Umngani abukho one directional. So ke manje ngizama ukuchaza ukuthi kuyenzeka ukholwe kanti ukholiswa isimo. Baningi abantu abagcwele kumakhalisa church athi mina ngakhisho amadimoni, nganginjani njani, ngangineyinkinga, nangu nje lo mfana ukuthiwa uSchaba wa prophet uTP Joshua wathathwa la. Wathi Gijozo uTP Joshua wakhipha amadimoni kwayidrama wacula lapha. Wathi uphendukile ubuza utshwala namhlanje usa because wayenenkinga. Then wafika umprofeti wamsiza enkingeni but akaphendukile. So baningi abantu abagcwele ekukholweni begcwaliswe ileyo nto. Manje ngithini into yami? Uma ngabe kukhulekwa kuphoqelekile ukuthi uNkulunkulu testify ukuthi umngani wakho yini. Because akwazi ukukholelwa into ya eternal umuntu ongakazi umbone ehlula ukuphendula into yala emhlabeni. Lokho yabona emofundi Old Testament uthola ukuthi abantu uNkulunkulu babengamlandeli ngoba oHana labo bonke labantu babefuna evidence yokuthi asikwazi ukukholelwa indaba yasemaphakadeni ehlula unginika ingane la ngikholelwe into yasemaphakadeni because lento ubungani uma ngabe ikhona ufanele ngibe neexhibit, ufanele ngibe nento enginayo. No, ngishebenki mawuthenga into ebizayo bafuna noba umuzi ifu 3 million bafuna 200,000 iproof yabo yokuthi uzokwazi ukuyisustain lento. Now ke abazalwane benza iphutha elinje. Umuntu uyaphila impilo yakhe yonke engenayo into eyi-1 yokuthi izulu lake langiphendula mina. Ngiyabona ukwehlekelwa umoya engcwele, ukwehlekelwa umoya engcwele ukuhlekelwa i-sensation and even noma namanye ama-spirits ayakwazi ukwehlikela ucawa nevudu. Abantu bevudu nje wazicawa ukuthi bahlekelwa umoya engcwele kanti umuntu ungenwa yidimoni. You need a tangible thing level yoba umuntu into ebengeke kube nayo nge-education obangeke kube nayo nge-hard work obangeke kube nayo by any other means, and leyo nto umngani wakho has to prove. This is securing a deal. You know, njengisho ngithi njengasimoya nje usuku uzitesta wena. Abazali babhizi bakhuluma nge-rapture athi umuntu no so vele sinyamalale like umuntu akhulume into obona ukuthi hey lo muntu lo ohlula ukuthandazela ikhanda limphethe ucabanga ukuthi yena uyovela nyamalala. Yaba it's dreaming kulula ukukhuluma leyo nto leyo but izinto eziyokwenzeka leli Bible inowahamba noNkulunkulu qala. Akavelanga wanyamalala wahamba noNkulunkulu, then he was no more. Awukwazi ukuthi uNkulunkulu engaprovanga izinto ezi-unspeakable. You know what I mean? Engaprovanga izinto. Kufanele uNkulunkulu abe nezinto ongathi noma kuthiwa ke kuthiwa uma ufa ucrossa ithunzi elimnyama. And kuthiwa uma ufa le thunzi elimnyama litesta i-faith yakho to the bone. And abanye ke laba bafa sebegule isikhathi eside kuthiwa kubona kuwesike because kuthiwa ukugula isikhathi eside kukodwa kuyakwenza ukuthi uma inhlungu sinkulu kakhulu kulula ukuthi ungathi uNkulunkulu akekho. Because ufa njengesilwane ufa like you feel the bone njengobona nje umuntu mhlawumbe umuntu oshukwa i-cancer yabo enza ubuhlungu umzimba wonke leyanto leya ngicabanga ukuthi ndokuhlala le if fake ukholwa la ngiyakutshela ngisho ngafika umuntu lapho ozokushunqisela idatha izophela lento akushuthi mesele isikhumba senyoka ungasi-accepta because i-pain osukuyizwa lapha. So ke mawudlefeni ke it's a test. If wena awunayo into beyond personal hayi indaba ukuthi ngawo uprenem noma usikhakhana noma ubani umfundisi wami ube ugcotshwe kanti
wena unayo yini into eyi-1 oke wayikhulekela iyaprove ukuthi umngani wakho lo. Noma nje ubusho amen esixukwini naloko ku-right but akho safe njengichazela ukuthi we are spirits, we are attracted to spirits and we are influenced by abantu abaclose kuthina. If nje wawuzalelwe ezweni lamaSulumane probably ngabe senkosini yamaSulumane manje. So there has to be a very thing, a personal, you know what I mean, ekhuluma nawe. So ke le mkhuleko le sika senze opportunity yokuthi nawe udownload into noma kuthiwa uyidingi, you know what I mean, noma kuthiwa bona mawubuka nje ubani lo wathola ingane wana nobani wayibuyisela ethempeleni because wathi sayitholile wabona ukuthi kahle bengayidingi, bengidinga nje ukuprove ukuthi uNkulunkulu wabile ethempeleni wazokhumbuza le ndoda wathi ngiwuloya. Cabanga awukukhumbuza uNkulunkulu ukuthi ngiwulo waye wesifazane, ngiwulo wawesilisa, ngiwuloya, ufike noNkulunkulu engasakhumbuli because lezi zinto lezi izona ezakhe profile ye-rapture, ezakhe profile ye-faith. Awukwazi ukugolozela, yabona umuntu uma ekhipha isibhamu akukhombe emehlweni kanje angeke ugolozele nge-faith leyo nto leyo, ungakazi ugolozele ngisho ilokhuzana inyoka noma ugolozele ngisho isipoki-ke nje. You have to have izinto. I-faith iyi-skill you build up to faith. So awukwazi uvele ube ne-faith enkulu ungakazi ube faith into eyincane. So ke so uma leli verse liveza mhla umngani uyakuye ngobe umngani une-show. So awukwazi wena ukuthi kuyakhulekwa la kuzophela emkhuleko uNkulunkulu akuphendule aqhubeka futhi wena uthi nine-relationship kanjani. So ke yini lithi iBhayibheli, if i-righteousness yakho ingadluli eyabazenzisi, that means i-relationship yakho noNkulunkulu i-base kwi-righteousness. Now yini i-righteousness? I-righteousness is a two-way road. I-righteousness izinto ozenzela uNkulunkulu nezinto uNkulunkulu azenzela wena. I-righteousness is not a one-way road. It's the things that you do kuNkulunkulu wena by obedience, nange-faith, whatever, but the things ozenza ne-holiness yonke le ngena ku-righteousness ne-grace. But there has to be something uNkulunkulu ayenzayo naye ukuze so malithi-ke i-righteousness yakho ifingadluli abafarisi. That means labantu othi wabakholwa kancane kunawe, if abazali bethu bayitheste nge-holiness kuphela, uyitheste nge-holiness, uyithesta nge-holiness, uyitheste ngothando, uyitheste nawo ukuthi izulu liyabuya yini kuwe. Zikhona izinto uNkulunkulu aziletha kuwe more than eziletha kulabantu othi uyabahlula ngokukholwa. If i-righteousness yakho ingadluli, that means lento ine-competition, that means into ozenzela uNkulunkulu nezinto uNkulunkulu azenza kuwe. Awukwazi ukuthi ungathi ungafika ukuthi hayi labo bantu siyabahlula ngezwi. Uma uthi umuntu umhlula ngezwi uchaza ukuthini? Hayi kule bandla si-make up noma sibhabhathiza right. Okay, pho manje ingane zakho zagcwala isibhedlela, awubahluli lapho ngoba ezihamba ziye esibhedlela bayakwazi ukukhuleka iphile. So i-righteousness akuyona into yokuthi wenza i-religion to God. I-righteousness is also what God does to you. There has to be something yokuthi uNkulunkulu afike kwena specially akubize eceleni akuvuse ngamaphupho akhulume nawe sometimes ukuthi kunengozi akutshela uhambe ngalo mgwaqo. There has to be those things because I would lana because uNkulunkulu oyidlozi ekufuze siyomncela emsamo. No, umngani wethu lo lento naye uphoqeleka ukuthi approve ukhona mangabe ngeke akasha le hayi ukuthi sigijime la sincetheze simane simemezana nomuntu ecashile. Uma ngabe umngani wethu there has to approve. Iyona-ke lo mkhuleko kufanele ni-understand ukuthi yiko ngingazwani nokusonta mina akho ngingazwani because ngiyangibona abantu benza a lot of things, bakhuleka bazile bamehlaza bebovu. Uthi uyabona labantu bayihlola abantu abangakholwa nje even nangempilo.
babevelwa izimo nje kuba mnyama nje ubona ukuthi lo muntu lo no ungisho umuntu wedlosi nje obengenza lento ikenzeke because akayena uNkulunkulu umngani kubo laba bantu ukuba benze ikusonta yabona ngamhlanje ndani kaShembe la labantu benza izinto ubona ukuthi hey nama ngikholwa kulele vele yabo abafuyi inja because inkosi yabo liyashona ngazi yadliwa izinto sifile abafuyi ingulube ngoba bagcina iOld Testament la kubaba bamdingisa la wayifuya ingulube abazi ingulube ayifuywa ke nje umuntu wesifazane bakhona bagqoka into engathi sikhumba ngaphansi for life so wena mawucabanga ukuthi ugqoka iskate na kuphila ukungcwele kuzokwenza ukuthi uNkulunkulu yakho ngeze ukuthi uNkulunkulu akwazi baningi abantu emhlabeni abenza worse you know emaSulumani le kade ngibuka idocumentary la uvela usuke lapho intombazana na 16 years uvele nje uthi uzalwa kube ubaba wentombazane abe evumelana nobaba umfana ukuthi bazoshadisana like nikhula vele sekuyazi ukuthi niyashadisana cousin futhi around uthi umyado elandwa eseLondon edokotela walandwa umshado sowarenjiwe engazi ukuthi umshado arrangiwe uyijabulele lento bayihindu uyisulumane uyihinda ngazi lento yabo uyijabulele useqokele ingubo zakhona lento ngawuzangala kule mazwe kuthiwa i-abuse lonto kuthiwa into bona abadivorce divorce but impilo zami uzibuka uthothi ushada esithenjini nje namandoda nabafazi abawu-10 so when ucabanga ukuthi sacrifice ne-religion proves that uNkulunkulu uyakwazi hey abantu abakholwa they does more than you so ke kule mkhuleko nje it's not usuke uNkulunkulu has to prove ukuthi uyakwazi because uyenza ukufa awukwazi ukuthemba umuntu ngento eserious kangaka yokuthi umphefumulo wakho mawuphuma la konke eziyothatha usezulwini kanti hluleke ukuphendula nje isicelo semali ehluleka ukuphendula nje isicelo sokugula isizoqhamuka ibe serious ngoba usukufa so it's a very serious issue naba yokuphendula kwemkhuleko because you was ngani uNkulunkulu usuke umprove nale ndoda le yaqala iways revival uthi umlando yayihlulwa inkinga ikholwa ukuthi ihlulwa ama addictions ikholwa ihlulwa izifo yalalela intshumayelo one day ukuthi idinga ibaptism of the Holy Spirit idiyashubela bangaphenduli yahamba yaya ensimini lokhuzana ya wheat idrive futhi yahlala esenta ensimini ka wheat yathi uNkulunkulu ifa umbaptizo ngomoya ingcwele amathamba amba watholala kuthiwa ngiphelanga ngisho uthuku ngayo la kanti uthandazela for all life umoya ingcwele ingawuthi kuthiwa ngiphelanga ngisho usuku wanyakaza ngisho isikhotha qala imvuselelo yaseEurope because uma uNkulunkulu usekufuza uprove uNkulunkulu usomtshela ukuthi ayilento le ngiyayibona ukuthi ayisebenzi ngicela uprove right now ukuthi khona noma yikho because ngenzeka ukuthi ukule ya level leya namhlanje kunabazali besihamba nabo bahlehla yabo and wena uyazibuza ukuthi abazali abakhonza iminyaka emingaka abahlehliswa yini hayi bebekulento leya yabo lento le level yokuthi sympathy empathy uNkulunkulu wethu sonke tonto uma siqala bangizima sekuyavela ukuthi akukho so ke mntwana kaNkulunkulu sizoshanje lo series namhlanje soma lapho namhlanje ukuthi umngani wakho na is he your friend and he has to prove it bazana uNkulunkulu ngiyazi ukuthi sinale theology ukuthi uNkulunkulu akaphoqo yabona makufika kule level yokuthi sine faith sim approach ngezithembiso zakhe my goodness ingane yakho ikijikisa ikufaka eToys ungathandi ngendlela esuke ikhala ngayo emoya akwazi ukukhala uNkulunkulu ukuthi uyakuzala azobukisa ngawezweni so ke awukuzame ukuthi lento noma kuthiwa awuyidingi that much but for the fact ukuthi ufuna approach umngane wakho akakafehla akasikhuleke